trema nije loša emocija. U zavisnosti od situacije ona može biti korisna, jer tera čoveka da preispita svoje sposobnosti. Ako je trema previsoka, kao u Sunđer Bobovom slučaju, ona je adekvatna reakcija. Sunđer Bob ima tremu zato što ne zna da vozi. Zapravo, on nema samo tremu, već panični napad. Na ispitu njegovo telo pravi razne pokrete, da bi se izvuklo iz situacije u kojoj se nalazi. On se preznojava, ubrzano diše i priča, gubi predstavu šta se dešava. Kada bi se desilo da dobije dozvolu, on bi verovatno povredio nekog u svojoj vožnji. Zato je za njega trema koja prerasta u paniku zaštitni mehanizam. On sabotira sebe, zato što zna da nije spreman.